hꯧजिक लेब क्राइसिस से ओनबर प्राइम मिनिस्टर का अमसुंग असगी ओनमा मेंबर मंगा अखोगी पुनमक सिंजका थोरो डिस्कशन अमा फामिनरागा खनरागा सॉल्यूशन पुथोंगरबा मदि हाउस ता मदि योरसन लौजे हाबसिबो यादबसि म ताकपदि सि सरकार पालेबा सरकार सिना मणिपुर इशू से लोचलनिंग हाबि खुदम दो हारो दे मरिंग करि लेगेबा हा असिना आई इसासे 2012 तगिना 2016 बावदा आई असेंबलीदा मायामना नुंसिबदे स्पीकर हनबदगी दमा आई यरमे अदुगा मसागी खोसि रूल्स कांगना सनगोदा अवाबम ओरे ngasi prajana akhoida house da salaga house phamu session phamu adugo warep low haibase solution ji aidi harbe pisil lagna warep low haibane ba aduna honorable han first day da honorable shall be leader na matamdagi miso biramba ai kalna haire enne numit che tension la sin loi tawro kan any demand tawro aduga kaksalaga masagi ngong to sini to si tawji haire next day da aina mu hara next day one da aina mu hara ba upai lemen da na masagi sum tawro di ma mai sum ura podi nena yenga ba matam tawro ma mai sum ura ma ngang khutingi khon he puka ba khutingi isusi mari ba khutingi ma sin thaidok onabal chimisa thaidok thong ubu da na hai da last part da one da mu hare yara ga di phare onabal pham ka shugai da haram na odu thu hui proper forum hai da section si da house da akoi na thong je loi lon chalaga police ta myam je loi thong ga speaker na tawraga angtang phana na ba tanja video hare umit da do the hare next da mana sagi u ta sana siang ra ana masi order dam ni masi yaroi amana ada banglo da to badu to de khoi sungam ngam doroi sida tau ji hare sakre ko then ngasi se ngarang se aina mu hare house ki police ki kano form khana bakanda last parliament of the assembly amatang arba khula he batare kariguma issue jina laibak sa choi issue ma thola ba khana le khudong sa letter ka di have rules of procedure conduct university rule number 361 makada pieva kanana members hawra kana magi house leader dona secret sitting ma phanan be damta mana speaker thangala ka house na yara kana secret sitting je phanan be damta ase issue je khana na ba karima phandoi no haibu sida phamu phangbar ga di phami ba member kumpu je masi jene any x y jadam da kone ai ni pi da na da kai amata li thokpa ya da kai no hek do ma tam da rule hai de ba mado house ki previous soi hare tar ga di ini house na khopa da matam da disqualify to ge o tawro do house and depend or ko na kanam da ngang thokpa ya da ba hare ba secret sitting je sida yaw je ba ado tar ga di sarkar gi mapang kan na ba ona ba sim sim mapang kan na ba enne center da hare pa khudi mak khoina member khudi mak na haining ba khudi mak da haila kan common agenda ma tholani adu lawra kan da masai gi mado layak singang na miano pa mi ba haiba kano jigi kano resolution haiba tare or natra ngasagi miamna pami ba wareb low haiba do adu tawri haiba da mangarang si yadre ba adu gamu akoi na masi thaja da na koi na koi mla manga sina ngasagi private member resolution amam tawra bukhale private member resolution ja ai amtang pathok jare ge ba ko sida kari haiba tabi ba having felt the absolute and urgent necessity this house resolves anonymously that the Honorable Prime Minister of India should have a thorough discussion with the members of the Manipur Legislative Assembly in the matter of the endless and perpetual crisis in the state of Manipur to bring peace, harmony, normalcy, and safety for the people of Manipur who are the citizens of the country. That means akhoi hautik leiba crisis se honorable prime minister ga amasung asagi honorable member manga akhoi gi punamak singja thoro discussion ma phaminaraga khanaraga solution puthongna ba madi house ta amadi yorsal lauji habesi bo yadabesi ma takpati si sarkar paleba sarkar sina manipur issue se lochalaning de habi khudam do haro de maring kari lege ba ha asina maram oida aina hajar last hajaning se masi punamak singja Praja puna mana section puna mana ngalaga yang kai do ngasi di topi ro atu ruling de lebo na members khudi mana ba si akhoi na proposal to ka na kanam da accept to birak ai na secret sitting panjab ma tam da member am tana khoi manga jana tana to birak atu na ta godi masagi akhoi puna mak che akhoi sina hajar ruling opposition le manga hajar se issue se am ta lo sanje hajar ba kan da khoi na support to birak ta bina haidra khoi na masigi walk out che up to the end of the assembly back to national election. Thank you. Okay. So